Omubantu abazire ebiro bitano byo kwa katano harimo Mark Wahlberg hamwe na Brian McKnight. Brian McKnight akazarwa rukumurenda nkaga na mwenda no mu America bumweshongozi kandi nahandike byeshongoro bya R&B na arranger na producer n'umuntu ari gutera instruments zo kwingana munana aharimo piano, guitar, bass guitar, percussion, trombone, tuba, flute, horn hamwe na trumpet. Nomwe ombantu bache abakuzire munonga omu pop genre. Emirimo ye yakozire afuniremu Grammy Award nominations emirundi 16 konkata kasingaga nemwe. N'omuntu wa kabiri kuyaho Snoop Dogg ombantu abara nominatingire mu Grammy Awards emirundi mingi. Akatandika omurukumo renda chenda na mushanju arikweshongora kandi obonwe yarabamu batyo bija bamunominatinga omu Grammy Awards. Atakatanche kuba serebu akabanza kuba band leader omushomerere bambeta Sweet Home High School. Yija yeshongwe cyo kubanza ekibembeta Back at One. Yija yashwera Julie McKnight omurukumo renda chenda badivosinga omu 2023. Aine abojo bashatu Said Niko hamwe na Brian aino mwana omwe obakweta Brianna. Najirangu omuntu amkundise music nibamweta Stevie Wonder. Mark Wahlberg amazina gege nyini ni Mark Robert Michael Wahlberg kandi akazarwa kumurenda nshanjunemwe ni American actor, producer, businessman kandi akaba homodo hamwe na rapper. Azande filmu nyingi mnonga kandi abiro executive producer wa hit ibembeta HBO series Entourage hamwe na Broadwalk Empire. Tukamanza twamureba kuba serebu obuyabene band ye ya hip hop ibembeta Bank Maki kandi bakashoza album ibiri nka Music for People You Got to Believe omu rukumo rwenda. Omurimo gwe gwo kubanza actinga rukari rukumo rwenda chenda nishatu kandi ekaberi TV series. Atyo kandi umwaka gwakurasireho yabaserebu mnonga omu filime ibembeta Renaissance Man eyabera comedy. Akija yashwera Rio Durban omu 2019 aina bishu babiri Ella hamwe na Grace kandi aina nabojo babiri Brandon hamwe na Michael. Azande movies nka Daddy's Home, Transformers Edge of Extinction, Lone Survivor, The Fighter, Pain and Gain, The Gambler, The Departed, Ted 2, The Other Guys, Broken City, Planet of Apes hamwe na n'izindi nyingi. Abo n'abantu abazire 5 byo kwa katano Brian McKnight hamwe na Mark Wahlberg.